shine all over the world. I'm gonna let it shine, shine all over the world. I'm gonna let it shine, shine all over the world. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Shine all over the world. I'm gonna let it shine, shine all over the world. I'm gonna let it shine, shine all over the world. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.
corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam. Para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam. Ángel canta, gloria que ayude Dios, purifica los lava, Dios y nos reconcilia. Su nación da alabele, gloria de Dios la refleja. Ángel proclama, a mira luz y paz. Desde Ángel canta, gloria e ayude Dios. Ra-pam-pam, para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam. Se tu virgen principal, hace you y tu verdad, salvación va mundo entero, luz y vida descubrir. Cielo y tierra adorele, Angalanta proclamele, Salvador del mundo entero, Cristo Jesús Emmanuel. Desde Angalanta canta, gloria e ayude Dios. Ra-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam. Desde Angalanta canta, gloria e ayude Dios, purifica los lava, Dios y nos reconcilia. Cielo y tierra adorele, Angalanta proclamele, Salvador del mundo entero, Cristo Jesús Emmanuel. Desde Angalanta canta, gloria e ayude Dios. Ra-pam-pam, para-pa-pam-pam, para-pa-pam-pam. Nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amen. Gracia del Señor Jesucristo, amor de Dios y comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. y con tu espíritu.
Láganos para fintar um rato, por favor, Alex, para começar a papel. Romanang, boa tarde. Bom-vindo na Santo Sacrifício de Missa Especial aqui, 25 de dezembro de 2022. Feliz Páscoa. Com a paz de Jesus, com a triste com o nascimento, me chamamos ng bom-vindo na nossa celebração de Awe. Nossa de festa com o nascimento do Senhor, o Messias. Maneira baby, Senhor, abini awe cerca-nos. E que melhor maneira para celebrar esta aqui, com o bautismo de dois mucha, Naomi Rose e Noiva May. Bom miniatura família, na nos cor United Voices of Joy, na turco de seguir-nos via live stream, nos servidores de missa, e mais claro, no celebrante principal, Pastor Jansen. Logo nós começamos agora com o santo sacrifício de missa. Eigenlijk, a mim mestra puntra melhor que não posso fazer, posso eu, mas ela por 5 minutos da missa para pronunciar o nome da Hopibon. Você me desculpe que ela assim. Melhor bom-vindo, madrina, padrino, mit mira uno e outro te vita viniendo. Não bom costume di cosa. Ma uno está presente e está Hopibon. Romano siamo molto contenti che posso tu rabbini passò per il tempo dopo di corona epidemia minore mira hopi henne na maniera di ave. Pasqua di nascimento che è un cominciamento nuovo di aprire il coração per amor di Dio per continuare a lavorare. Ma na costume di antes nós pedimos Deus perdão. E durante a cantiga de perdão, me também unta e dos mucha para expressar Deus está junto conosco em termos de vida para o começamento de vida. Lá que nós pedimos Deus perdão, da cantiga de perdão. Simple pecador.
Ahora Dios poderoso, por mostrar su misericordia, perdonarnos pecados y líbranos la vida eterna. Amén. Romanos Simán, láganos lanta para gloria, con hasta para cantar. Láganos reza. Oh Dios, de una manera admirable, vos crea gente, pero vos muestra vos grandeza más tanto, ahora vos restaurar la dignidad de antes. Láganos toma parte de la vida divina de por Jesucristo, que en ribadir de ave, atúmanos naturaleza humana. Esa que nos pedimos, por medio de Jesucristo, por y nuestro Señor, que en la Biblia reina como y unidad del Espíritu Santo, un Dios sote en siglo de siglo. Amén. Láganos paciente para escuchar por mi lectura. Primeira lectura está acá for de Isaías. Esta alegria, mira portador de boa notícia viniriba serunang. E mensageiro que te grita, tur costa bom. Que te anuncia felicidade e liberação e te avisa abo Jerusalém, bo Deus da reina. Escucha, ata semnan ta zona. Stem nang di guardia nang riba ba muraya nang. Nanta baixa grito de alegria. Senhor, ta consola su pueblo. E ta sali para Jerusalém. Senhor, a demonstrar poder e santidade em vista de tua nação. Enter mundo, lo mira com nos Deus, que trece salvação. Palavra de Deus.
Jesús. Die dos lectura tasaka voor die Hebreeën. Prome aya Dios apapia hopi bia e na hopi maneira que nos antepassados não, para meio de profeta não. Pero agora, dentro de laster dia não, ela papia conosco para meio de suyo. Deus a criar o universo para meio de je e a donar turcos para sempre de posição. Denje, glória de Deus está resplandecer. Esta semelhança de Deus, su ser, para meio de sua palavra poderosa, esta mantener turcos. Depois, ela hace possível para picaram porque da perdonar. Ela toma lugar na mandrete de majestade do céu. Esta halsa riba angel nang e a receber título que também está surpassar esse não. Para sobra, nunca Deus a chega de vista nenhum angel, bota miu, awe me do na bebida, ni tampouco a mim lota tatape e lota yu para mim. Pero ora Deus atrás suyo único do mundo, ela visa todo Deus su angel nang mister adore. Palavra de Deus. Señor sea con vos. Proclamación de nuestro Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a vos, Señor. No cominciamento, prometo que tem algo que existir, a palavra estava acaba e a palavra estava junto com Deus, a palavra estava Deus mesmo. Estava no cominciamento junto com Deus, a criatura cos para meio de Deus, e sem Deus nada não há de existência. Dem Deus estava tem vida, e a vida aqui estava luz para gente, e luz assim que brilha na escuridade. Escuridade não estava por cune. Deus manda seu mensageiro, homem que chama Juan. Juan vem para testiguar de luz, para tua gente pôr na confiança em luz, para meio de seu testemunho. Juan mesmo não estava luz, mas ele vem para testiguar de luz. A luz verdadeira que a luz a tua gente estava vindo do mundo. Estava do mundo, e o mundo há de existência por meio de Deus. Mas a gente não do mundo não a reconhecer quem está. Ele vem sua casa, mas sua gente não a accepta. Eles não que se a accepta, que a põe na confiança em seu nome. Ele dá direito para vir a ajuda de Deus. Não a vir a ajuda de Deus a base de família, nem na maneira natural, nem do desejo de gente humble. Deus mesmo a soro para não estar sujo. A palavra abrir a gente e a bem viva cerca mim. Nós amira sua glória, e glória que te pertenece na eu único de Deus Tata, e eu que te llena com bondade e fieldade. Juan atestigua a seu favor. Ele avisa, e sabe que é como estava a papia de Deus. Ora me avisa, e que te vini depois de mim, estava te promet comigo. Para sobre estava te existir promet comigo.
Nos tua recebi nos parte for di riqueza di su bondad. E bendición que nos recebi di je, abini na lugar di tu otro bendición. Ta assina que ta recebi lei via Moisés, bondade e fieldade abini por medio de Jesucristo. Nunca ningún gente no admira a Dios, mas su único yo, pegana tata su corazón y Dios les coscutata a revelar quién Dios está. Palabra del Señor. Láganos sinta un rato, Romana. Romana, Xima, mit grope contento con nos ting dos bautismo ave, Naomi Rose en Noveva Me. Dos mucho chiquito, cuta mucha mescos con Jesús. Ayer noche mi tengo un misa para mucho nang, ma mucho nang no a preparar a historia del nacimiento de Jesús na costumba, maar eigenlijk twee momenten waarin één persoon centraal staat, namelijk Jozef. Jozef, toen hij hoorde dat Maria zwanger was, wilde eigenlijk in stilte van haar weggaan, om haar niet in opspraak te brengen. Maar God kwam en zei hem in een droom, nee, ik heb liever dat je bij haar blijft en dat je voor haar zorgt van wie je houdt en dat je net zoveel van het kind houdt als Maria en als ik. En zodoende is Jozef bij Maria gebleven. En dat was ook noodzakelijk, want we weten alle dat als Maria alleen was met Jezus, ze het nooit had overleefd. God heeft ons mensen nodig om Jezus te laten groeien. Te laten groeien letterlijk in de persoon van Jozef. En in een van mijn parochies heb ik een betonnen beeld. Normaal hou ik er niet van. Maar dit betonnen beeld van de heilige Jozef heeft een gezicht. Als je dat eenmaal gezien hebt, zul je dat nooit vergeten. Flonkelende oogjes van beton. Een glimlach om zijn lippen. Een jong uiterlijk. En aan zijn voeten staat Jezus en Jozef met de handen open erachter. Want zijn taak is het Jezus te beschermen, maar hem ook naar ons toe te brengen. Om tegen hem te zeggen, ik ben er, als je valt vang ik je op, maar je bent er voor de mensen. Jozef drukte in dat beeld uit de levensvreugde. Ik heb een taak gekregen van God en die taak is het om Maria en Jezus te beschermen, maar ook om hun beiden naar de mensen te brengen. Vooral Jezus, de geboren zoon. Nu liggen hier twee kinderen. Nou, ene ligt in de arm van papa en de ander zit op de knie van mama of madrina. De een die kwettert daarbij flink en de ander die is nog heel stil. Maar beide zijn zo klein dat ze de hand en de liefde van mama nodig hebben en ook van de madrina en padrine om te groeien in deze wereld. In zekere zin hebben wij allemaal de taak van Jozef gekregen om onze kinderen deze wereld in te leiden en te beschermen, maar gelijktijdig ook te laten voelen, je bent een mens die wordt lief gehad. Want alleen liefde kan een ander vrijlaten. Een mens die de ander zo vasthoudt, weet niet wat liefde is. Want liefde wil zeggen, geef. Geef. Ook al loop ik het risico dat ik word geraakt en dat mensen mij kwetsen. Maar alleen een mens die zich open stelt naar de ander, die zal uiteindelijk het geluk vinden wat God wenst dat ieder mens vindt. De geborgenheid van een geliefde. De geborgenheid van een gemeenschap waarin mensen hun hart openen.
En die gemeenschap hoeft niet rijk te zijn. Daar in die Pesebere, daar schittert ook geen rijkdom. En de rijkdom die er schittert, komt van de mantel op het kameel of van de kleren van de koningen. Maar ze doen net als de herders in hun loemelen. Ze knielen in het stro. Allemaal gelijk. Wij kunnen die buitenkant versieren, maar voor God zijn we allemaal gelijk. Hij houdt van ons. En dat is het geheim van de menswording. God houdt van ons en laat daarom het kind geboren worden, wat ons zal verlossen en ons leidt naar het eeuwig leven. In die zin, broeders en zusters, deze dagen was ook op de tv en radio veel aandacht voor het verwaarloosde kind. Laten we letten op het kind dat geen aandacht krijgt. Laten we letten op het kind dat lijdt onder huiselijk geweld. Een blauwe plek kan komen van gevallen zijn, maar een blauwe plek kan ook komen door geweld. Een kind zoekt bescherming. Laten wij die bieden. En als een kind van u thuiskomt en zich zorgen maakt over een klasgenootje, nodig dat klasgenootje uit, zodat het kind ervaart, er zijn nog mensen die me lief hebben. En daarmee kunt u al beginnen met een verandering te brengen in die andere leefsituatie. In die zin laten we Jozef nemen als patroon en laten we zijn taak overnemen. Want verwaarloosde kinderen zijn er meer als genoeg. Nog steeds, jammer genoeg. Amen. Romanos Schima láganos lantapara, para expressar nos fe, junto con specialmente e mayonan y el padrino. Y nos responder con si mita quiere, fuerte, no softe. Vos ta quiere den Dios stata todopoderoso, creador di cielo y terra. Vos ta quiere de Jesucristo, su unico y uno Señor, cua nace de la Virgen María, cua anga crucifica, cua morì, cua anga terra, cua resuscita for di morto, di cua volta sintana mandrece di Dios stata todopoderoso. Vos ta quiere de Spirito Santo, Iglesia Santo y Católico, comunión di santo, non pardon di pecca, resurrección di hende for di morto, e vida eterno. E sacita nos fe, e sacita fe di Iglesia, e fe con nostra professa, cu orgullo, de Jesucristo nos Señor. Romanen stima, vosso che pa vosso iunan tabatissa, di acuerdo cu e fe con nos acaba di professar junto? Sì, non si chiede. Sì? Ok. Mi non attende bom. Quinta motion, meenotion. Ok. Dat is nueva? Ok. Komt u maar? Wat moet ik hebben? Oh ja. Nou weer van mij, hè?
Naomi. Jesús, dile que mucha mini cerca a mí. 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 No corre con la, no corre con la, ni si quella no corre. No corre, corre, corre con la nascine di. No corre con la, no corre con la de cammina. No corre con la paso. El reino de Dios está Láganos Sinta Romana, a sobrabonos a sigico e intercessionam. Tata Santo, nós acudimos em de confiança para sobre a bota nos refúgio e fortaleza. Pensei, nós taresa pedido para turnos enfermo. Estão que sofre quebranta de saúde. Para pronto recuperação e para não ser sostém de boa. Está aqui nós pedido para Joanik Joachim, Jairel Panflet e Noli Benaud. Laga nos reza, ó Senhor. Senhor, siga cuidando, protegendo como mão poderoso. Para assim, ainda não que tem tristeza ou que tem dificuldades, por aí não felicidade de bom. Ó Senhor, laga-nos reza pedir Deus para dar uma bendição a ribatur não que a cumprir aña ultimamente. Especialmente para Alexander. Que é boa de bendição e possa feliz em sua vida. E nossa reza especialmente para dois mulheres a bautizar. Naomi e Noeva Landveld. Para não maior não, para não madrina e padrino não. Para botar seguir com não, de tempo de não educação e também de não vida. E nós pedimos também bendição para todos estes que está seguindo nós via livestream e para toda a gente que a pedir nós para essa panão. Senhor, siga dando bendição ribanang ricamente. O Senhor, Nós pedimos escucha-nos. nós reza também especialmente para nossa comissão e workgroup. Que o dia de Páscoa aqui, boa bendição seja ricamente ribanang. O Senhor, Nós pedimos escucha-nos. nós reza para todos os defuntos não que abai nos dilante. Tene misericórdia riba estan ko amuri. Lakabo angel nang habri porta di borreino panang. Esa aqui nos pedi especialmente pa Budi Ilin Martes, Reni Sicilia, Ilona Weber, Gloria y Orsini González, Ivan Requera, Victor Rosalia, Stanley van Eyma, Janet Marie Nativa Willems. Senhor, dona ng alma sosiego eterno e luz eterno panang sosega na paz. O Senhor, Nós pedimos escucha-nos.
Láganos resta del momento de silêncio para nos mais intenção principalmente para tu e muito não perdi. E saca nós te pedimos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Romana estima, agora nós seguimos a preparação de altar e você pode participar nesse cedo e momento de coleta. Romana laga ofrece para o sacrifício, por agradável a Deus Tata Todo-Poderoso. Laga-nos reza. Ó Senhor, santifica-nos, ofrenda-nos e purifica-nos de tua mancha de pica, para nascimento novo de boiú, kende a Bíblia ter em siglo de siglo não. Senhor, seja conosco, alza vosso coração, laga-nos agradecidos, Deus. Data-nos de verita bom para nós, te agradecemos sempre tu caminho. Tata, Deus Todo-Poderoso e Eterno, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, voglio abrir a rende, luz de boa glória a começar a vir, brilha para nós vista, com esplendor novo. Agora nos admirável, visível da figura de Cristo Jesus, e hala nos coração na boa, com a queda invisível. Pensei junto com o anjo de tuo santo, nós proclamar o himno de boa glória, cantando sem fim.
En verdad, Señor, ta santo bota. E que tu razón en ta creación, qua sale fuori di bomam, dalla babo, passava per medio di boiù, no Signore Gesù Cristo, e per forza di Spirito Santo, potrà dare a tua creatura vita, e potrà santificare tu cos. Nostra glorificavo, passava continuamente, potrà riunire un pueblo per bomes. Assim que foi caminda solo, ta sali, te caminda e ta drenta, nang ta forse na boa maestad, un'ofrenda assim mancha. Da pesar, Señor, nos rogamos humildemente consagrar y ofrendar aquí, que nos apartar para vos. Santificanan para vos, Espíritu Santo, para vira culpa e sangue de Boiú Jesucristo, que manda nos celebrar o mistério aqui. Passou para a noite com a atrazione e mezza corre pão e agradecendo ela alababo, ela quebra e pão e adune na sua disciplina bisando. Toma, posso tu come, sopra essa quita mi culpa, colota entrega baboso. Venite adoremos, venite adoremos, venite de mesma maneira, después de cena, ela coge cáliz y agradeciendo, ela vuelve al lavabo y adones a su discípulo besando. Toma, vos tu bebe di Dio, pa sopra essa quita e cáliz di mi sangue, sangue di alianza nuovo e eterno, colota entrega pa vosso, e pa hende, pa potong di picca. Pace saki pa che da coda riba mi. Venite adoremos, venite adoremos, venite adoremos, Dominus. Da per bontà, ricordando il soffrimento che Dio passa per nostra salvazione, e tambe sua resurrezione admirabile, il suo subimento nel cielo, e sperando alla vez su bonita gloriosa na fin di tempo, nostro ofrecebo e sacrificio vivo e santo, aquí come prueba di nostra gratitude. Nos alabamos, nos mencionamos y nos agradecemos. Ti abbiamo visto arriba e offrendo di Boiú, che per suo morto e restablecer nos in buona amistad. Laga su corpo e sangue, fortalecer nos, para así nos portación di su Spirito Santo, e forma un corpo e un spirito in Cristo. Nostro junto con el Espíritu del Señor. Ma remes beherzen nos biro una ofrenda permanente para vos. Para nos behind a parte na boa herencia, junto com o escolhido na primeiro lugar com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com o apóstolo e mártir e tu outro santo. Para a intercessão, nos dá conta de ainda sempre boa ajudança. Nostro junto con el Espíritu del Señor. Nós suplicamos, Senhor, para o sacrifício que reconcilia-nos com vos, também traz paz e salvação para o inteiro mundo. Consolida a fé e amor de boa igreja durante sua passagem no mundo. Cuida-nos, Papa Francesco, nosso bispo de corte,
Colegio di Obispo ng enter clero y enter pueblo cubo agana. Escucha oración ng die familia cubo quiera treso junto aquí de mo presencia. Tata misericordioso, tata benignamente sacabo, turbo yunang na unda kunang tabiba. Tu madang boreni nos romano defuntu, tu resnan qua by fordinos, e a morir den boa amistad. Nesta spera cu aia den bo reino, tu junto nos pogossa eternamente di plenitude di gloria, per medio di Cristo nostro Signore, den kende botaduna mundo generosamente tu lo che tabon. Per medio di Dio, junto con den Dio, tu onore e gloria ta tu canabo, Dios Tata Todopoderoso, la unidad del Espíritu Santo, dentro del siglo de siglo. Amén. 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 Humanos mehr lagen uns forma und familia. I lagen uns canto e canto. Nostata. Líbranos de tu mano, Señor, y danos paz en el día de aquí. Ayúdanos con misericordia para nos quedar siempre libres de pecado y proteger contra tu tribulación. Mientras nos lleva de venida glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Pastor mo el reino ta, tu poder y gloria en eternidad. Señor Jesucristo, boa bisa, boa apostolão, mi te laga vosso paz, mi te dona vosso. Non mira nos picanam, fino fe di boa iglesia. Complica bo palabra, e dona nos bo paz, unidad completo. A vos que te vivirene dentro siglo di siglo nan. Amen. Pace, Signor, sea sempre con vosso. Y con vos. Lagano desear otro un buon Pasqua. Buon Pasqua, jonge man. Buon Pasqua. Manda
Lamchirios, uta kita pikari mundu. Lamchirios, uta kita pikari mundu. Tiene piedad de nos, tiene piedad de nos. Lamchirios, uta kita pikari mundu. Lamchirios, uta kita pikari mundu. Tiene piedad de nos, tiene piedad de nos. Lamchirios, uta kita pikari mundu. Lamchirios, uta kita pikari mundu. Dura-nos más. Dichoso todos non que te convidan a cena del Señor. Hasta el lamche de Dios que te quita pecado del mundo. Sim. Señor mío, da digno, vamos vini cerca a mí. Ma papia, palabra, y lo vida pura. Por el sangre de Cristo para nos, para vida eterna. Oração espiritual. Oh, mi bom Deus, lagami alababo. Sem bo, mi vida não tem nenhum valor. Oh, mi bom Deus, bandi bo mi ta falta em nada. Anche mi ta pecador, mi oração bo ascuche. Bo estimação ta algo incomparável, e bandi bo sempre salvar. Deus, mi bom Deus, guia-me de bom caminho. Sem bo, mi Deus, botas figura de nosso Salvador. Oh, mi Deus, botas figura nosso Salvador.
Avo Michael Vitae dos Mucha, Pabing Dilantic, o Padrino e Padrino, untamento junto com o Pano Blanco. Ja, mooi. Lágrimas reza, Dios Todopoderoso e Salvador do mundo, que nace aduna-nos vida divino e te alimenta-nos com seu corpo e sangue. Lage seja também autor de nossa imortalidade e que te vive reina cubo dentro do siglo de siglo não. Nu maken we uitblazen. Okay. Alex. Primeiro, me que desejamos na trobe feliz Páscoa, carregado com bendição, amor, paz e felicidade. Naturas não que esteja presente ou seguindo via live stream, que lo celebraram só, ou que te sentiram não só, me espera que ave vos sinta a presença e amor de Jesus aún mais dentro do coração. E saco ni mais que vos sentiu vos só, saco Jesus Cristo dentro do coração, jamais lo botava só. Undanque na United Voices of Joy, que oferece ambiente de Páscoa para nós, sabe? Na nós, leitor, servidor de missa e pastor Jansen Machadanke. Para bem na Naomi Rose e no Eva May, com a Batista e família completa. Nós espera de o que nang mas biaki nang espera que vos nang passa 12 dias. Me que agradecer nossa comissão e workgroup para trabalho nang voluntário durante inteiro ano. Sim vos nang nos naporasi nos missa católico no papiamento possível. Tanque na cada de vocês.
Natores nanko a cumpleaños of kutabay cumpleaños, masha pa bien. Nos próximos anos sacrifício de missa lota já domingo 29 de januário. Depois de nos anos sacrifício de missa, bastante queda cordialmente invitar para brindis de Páscoa de nos coffee kamer. Para finalizar, me desejamos um feliz dia na festa, bom cambio de ano e hope bendição para ano 2023. Todos nós que receber bendição cerca pastor Jansen por bindilante agora aqui para receber essa aqui. Não tenha medo, mas entra para bindilante.
Hermanan, un bom ori camino para casa, un feliz dia e corra Papa Dios timabos lang e nós estamos. Señor sea con vos. Mare Dios de Pedroso, bendicionamos tu, na nominitata de Dio e di Spirito Santo. Amen. Vossa buena paz. O United Voices também quer desejar-vos feliz Páscoa. Nossa lasta cantica na com você conhecer pois van canta uit volle borst met elkaar, want ons wil seguir e na outra com luz e paz ora nos chega a casa. Você anda klaar weer? Oké, van con ele. They told
duše vanimas, gore vani mei mei. Evanimas, duše vanimas, gore vani mei mei. Ivana boke, Come conos, partie conos, Ivana boke, come conos, partie conos. Evanimas, duše vanimas, gore vani mei mei. Evanimas, duše vanimas, gore vani mei mei. Evanimas, duši, mas gordo, mei mei. Feliz, feliz Pascu y un próspero año nuevo.